Molo. Sanibonana kusila is a Saturday morning bafowethu the 410 February 2026 bafowethu sala sisho sisi le nyanga le ye Valentine's Day yethu abantu abathandzanako amnika umuntu uthando uyabona nje kube kuloko nje akahambe ngento bafowethu ngihamba nomkhulu otshela babukele bekhaya ukuthi ungubani mkhulu wakabani mkhulu. Nawu ngiyabona lethuba lenetalo na. Yes Sikhulumako babe Mdluli. Yina ufuna usasho ukuthi ingidingizwe ezithi Mdluli. Uhlala eNkomazi eChappies Reef. Yes. Ulapha esikoleni uyafunza MBS eshi. Umuntu longaboni. Ngilapha ngento ofunza nami lapha kaMsogwapha ngase-clinic. Yes. kaMsogwapha Pinari. Lapha sikhona esigodini sakaShongwe Pondimanzi la sikhona khona la sisakata khona ngomsakazo. Yebo mkhulu. Amen. Yes babukule emakhaya le i-channel bafowethu yabantu labangaboni bafowethu hlala ngisho ukuthi asibathandzeni sibanakekele sibanike lelo lithando bafowethu sibe nabo uyangithola mos le yini MBSDH bafowethu podcast khona la mobileni maphethelo bafowethu asashile mkhulu ukuthi umuntu olongaboni vele le channel le yabantu labangaboni mina ngipresentayo bafowethu so njalo nje sisi 14 February today sithi happy Valentine's Day. Kubo bonke abantu mkhulu. Bonke abantu lapha khona emhlabeni labivaka iphembo lami. Yes mkhulu. Ngiyabavusela ngisusulo oluhlekini abantu babakele. Abathandzana mkhulu. Nisandzane nibambane kahle. Kudlanga lelihle lokujabula noma ngabe ukwatile lomhla ikhipha konke ujabule nomngani wakho ihlobisana ijabule kuhle mbaba. Ujabule nomngani ihlobo bantwana nje ihlobo lapho nihlangane khona ixoxela ukuhle lokuqhubekela phambili. Ujabulise neselithanda lokubaleke kakhulu lusando lelifunekako emkhasini wenu lapha nihleli nihlangane ngumndeni ubonakala ukuthi niqhubeke phambili kuze nalelo kusasa leni labantwana babona ukuthi besibabona bobaphi nama-ke baphathene kahle. Masikhuluma ngethando mkhulu uthando alithengwa mkhulu. Alisengwa uthando kuthi imali mkhulu. Uthando lila kuwe namlingani wakho ukuthi ukhula njani phila njani nixoxa nivane njani. Yebo yinkolo ukuba sesikonaka nidine sinakhela ikhaya ngoba lesithamanga khashana intombi uyibone ukuthi ikhethe emkhathini wethi intombi ukuthi le ngiyakha nayo ikhaya. So uyahamba uyavakasha njengasi sikhule sekathi ukuthi uyashuma. Yebo ushumaphi ensangeni yakhe lontombatana ekhaya kubo selasuka lapha ekhakini uyojuma khona mkhulu wegaluja mkhulu asibabe mkhulu sibambe step by step mkhulu ngisambisile intolo mkhulu ukuthi ngiveza implani mkhulu ukuthi sithole makhala ekhikini mkhulu namhla nje ukuthi 14 February Valentine's Day ufonele make ekhaya. So ngingenile mkhulu akutshela balaleli mkhulu ukuthi utheni kuma efonini yebo hawu ngikhulumisile umntwana kethu uPheshunya Nkosi yebo ngamthanza ngambona ngosiyami emkhasini wethi intombi ingama intombatana yebo ngashubele ngasawu intombatana ngiyakuthanza angifuni ukudlala ngawo ngisisela batha ukudlala ngawo mina ngifuna kokucala ngifuna kekhakini bangiqoshe ngoba sengikhula khulile nami ijaha ngithi bona usufanele ngithathe intombi mfati kanti bengesinabe ngimlamisa sekwaba hamba ke ngavele kwafika leso sikhathi sayikhaya kubo nangifika kubo hawu wabenza mphama nje ngabona bangenisela wena angilanza bangihlanga be station ngofika khona bangifaka endlini sina ngifaka endlini ke bangedwa ngabona yena chamuka kwasekuseni nangivuka kulisondo ngabona bathumela umntwana nenduku lo sifisa induku bangamukele ngivile mkhulu ukhuluma ngelawo sadoda lapha kwelawo ngivile mkhulu iquestion yami leyo mkhulu sitawuletana mkhulu ake siyenze kancane mkhulu lana inyanga yabantu abathandzanayo mkhulu namhla njengoba i-14 February mkhulu siyathandzana asithandzaneni ake sicale na mkhulu uma sikhuluma ngelijaha ukuthi leli lijaha yini ijaha mkhulu. Lijaha nkosiyami lijaha umuntu umfana losakhulile asuke ebufaneni wangena ebujaheni lasabonakala kusokhulile ke lapha bebakubona ukuthi uhamba ngcono emaswati bangamfuna emabhuluku afuna emabhepha. Yebo uqala ufake ibhepha ke uvunule nasebabona usukhulile sebatha kunika lihiya basivunula la sewungeneni ebujaheni so ulijaha kuthi lapho somele ukuthi ungathatha umfati intombi leyo loyisanza kuyisome
uyigane ube nayo uyikhombisa isandla lentombatana esomo ayimane ke ivumelula kuba madima nawuqala intombatana uyikhulumisa amen ngikhuluma sona nginokubuka lesimo lesiphila kuso nyalo lijala lithola intombi ekseni liyisome emini sebalalene labantu labo akufana kade mkhulu akusasiko mkhulu ungathi nje ukuthi ungathini kubo mkhulu ubaqwashe uthile uthola intombi ekseni ntamba mazolele nayo mkhulu yini mkhulu leyo mkhulu kade nibokene kanjani mkhulu kukabi kakhulu lesimo lesikhona lomuntu asishintshile mkhulu akusafana itolo sine besikhule khona besathi ke bobhuti bethu bakhabona intombatana bebakhishimisa baqosha vele bangafuna ukudlala ngayo bakeskile mkhulu selomhla indumbane kule makhaya ngihlala ngisho babukele emakhaya ukuthi le podcast yebantu abangaboni bafowethu mkhulu akabone kodwa nje ya nginaye siyashare mkhulu siyashare namkhulu la lena bafowethu am a BS DH a podcast yabantu abangaboni asibasupporteni mana sibathanze mkhulu ake sikhulume ngelawo mkhulu nalitshanje bese sikhulumile ngalo sisikhuluma ngelawo mkhulu yini lawo mkhulu lilawo hawu ingaba ke ngizake ngisaza kakhulu lilawo ene awushelwa ngumuntu bakubuka nje udlali nguwe lokufika kubona ukuthi sengikhulile lilawo yilapho lijaha lakha indlu yalo lidlale lona lilodwa lapha eceleni liyakhwesha lapha ubumake nababa endlini yabo babe lapha eceleni ahlale akhe khona ngasekudla lapha bambeka khona lapha akhayela lakhe ukuthi noma wendani lapha yashumisa so bakubona ukuthi uze wakhe lawo usuka sowukhulile awumani nje wakhe lawo ngusemfana mkhulu sikhulumile lapho kule makhaya la solo sikuyo iValentine's Day bafowethu langa leTanzania solo sihlatiya yona bafowethu sihlatiya yona ezabe iValentine bafowethu sikhulumile ngelijaha sikhulumile ngelithando number 1 siyakhuluma nangelijaha nangenvombi sikhulumile ngayo nangelawo sesicetha ukukhuluma ngelawo ke manje sesiyakhuluma ukuthi manje siyakha likhaya ngelithando mkhulu uma sikhuluma ngeliguma mkhulu khona la khaya emagcikeni sikhuluma ngelela liguma ngene ngane gumeni yini liguma mkhulu liguma bangasinaka liguma kabani liguma ngilaba nginemndeni emibili yebo mkhulu nasebakhuluma ngemaguma yebo liguma la mula makwami wakalamula liguma la nanguya liguma la khoza naliya yabona seahlukene lomndeni sothi babone bafathile ababili nasikhuluma ngamaguma nakuna khoza unala lamula se lapha egumeni kalabani naliya liguma lamula nathi nako sikhuluma ngemaguma mkhulu bakhile lapho bakhe lapho kulaguma lelo kulapha phekela khona bomake lapha nalophekele egumeni lakhe nalogumeni egumeni lakhe so mkhulu nani likhaya seliphelele njengoba sikhuluma ngemaguma angeke saphila noma kade bangaphili lisiko lingayindeke mkhulu yebo mkhulu imasiko bakhulumana imasiko kunemasiko engekushashana kweTV eMaswati ngikwathi kona kwendako ethini simaswati ngoba sibuya Maswati vele siyamsasa ntombatane sende masiko uyatekwa umntwana ongena esibayeni akathathwa uyatekwa mkhulu uyatekwa bamteka ufuna imbuthi uhlabele imbuthi bamteke uthenga ishwala nekhothing bafike lapho make bamngenisa esibayeni ahlabe ngesikhali esibayeni bamtshele bamtshali bamyala basuke naye baphuma bamali esigodini sebenza kubakwenda ke sebabuya labagisa ke semanithi sela usuka lapho uthatha lohlanga usilala embuthi bamisa ekhaya kubo boba khomba ukuthi umntwaneni se utekiwe la ekhaya kubo sengumfati la ekhaya kubo bamniketile umthetho bamyala ngumfati ke manje thothi ngale magama mkhulu de ukhuluma khona uma sephuma ekhaya kubo ayakithi la mina ngihlala khona ngilijaha uma afika ngale kutshintsha yonke into lebekayenda from ekhaya kubo manje sonke umthetho walakhaya sokushintsha even nesibongo make mdluli the way ubona khona kahle bufuna bakuthisha yonke into mkhulu yakhe kutshintsha even eligama ngoba akasekho ngale kuthi vele senishade kahle vele kutshintsha konke ukuthi ngimake mdluli lo mbani wakamdluli yebo senishadile
sicezile mkhulu sesibula ukuthi wakankosi le asasuye wakankosi wakamdluli ngalo manje ngesinyalo mkhulu ngalendlela siphile ngakona singemajala amancane uthola intombi isuke nemthetho wasekhaya kubo atawufaka ngala ekhaya lapho kusokene kanjani mkhulu hayi akusikahle lapho kubi bamiyali kahle basuke bangamiyali kahle lo muntu wambatani letana umthetho wakubo ukuthi okwenta la nabamamiyali ngoba bamiyala nabo na athole ungena isibayeni bathi lekhaya kakho uyolalela umthetho wabo awusasiwa kankosi awusasiwa kashongwe yabekisa ngalapho sewena wakankosi tawulalela bakamdluli awusasiye wethu Wale kamdluli bakusona manje moshakala lelive mkhulu moshakele njenga lesinyalo lesi mkhulu hey intombi mkhulu isuke ngale kibo nemthetho wangale ngasikhathi bake bamiyalile ngale kodwa nje uma safika ngala seyibhitha solid phasa asasala leli lapha la saka sevana maketala sohluphela namaketala vana tintombi bosikoni bakhe sompanguluhlala nitsese ekhaya hey masika suka lekutshela lenjango bebathandzana mkhulu ukuthi hey man la khanya ngiyahlupheka man ngobe nabo bosikoni lana namaketala hey abangiphathi kahle la manje ngicabanga ukuthi ngihlebele indvodza ukuthi asambe la khaya sicaba umuntu sebona lalabazala Ngaba lathatha hayi siyabona labo lezinto omdala ekhathi kenzi siyakukhipha mdluli hamba uyowakha le bakufunela indzawo laba batafika jubele lihlahla basitholile lendzawo senako wakha khona kajubele lihlahla siyathi biyela kahle siwakha ikhaya lakho akusilo lami lababe lami liyeta umntwana nami latathola umfana Yilo lami likhalami leli lapha buhamba manje mkhulu sive sakamswati silimpilo sesiphila nje mkhulu akusiyo ngoba intombi uma sengihlebela mina ngilijayelise hey asambe sihamba singakavalelisi nala khaya uyabona uma disicaka ngale siye khona ngale sefuna sibuye sesaba nokubuya simajaha sesaba manje sovele badonsana khona emathathini badonsana emathathini uma sithi mhlula lejala ngisegcine zemali phela sekubi la mungibuyele ekhaya ngibona ngase kulhlazo ake ngibulale noma nje ngente something ngobe lentombi vele ifike la khaya nomthetho lo wrong ifike kahle lo mumbi bese ukhutha lo moya ngisakhutha lo moya lo awusikahle majaha nani bosesi ngesani kahle lijale litakuthasa Ungavumi ukuthi manje bakubhengule bakise enzaweni ongafika akayinawe ekhaya kubo nawe ekhaya mkhulu naloke likhaya nalamandla mkhulu ethu majaha man saphela man mkhulu ngize ngisho njalo mkhulu ngobe baye basunge phela sesihambe sosayina le le parliament ukhumbule mkhulu ukuthi lesifwede sesemshado awustrainele lesonkulu asina training lesifwede leso uma lapho kukhona lo ungasambi kahle kuwe babe namkakho yebo mkhulu uhlala phansi bateke bomkhulu bobabe bakhulumisa umntwana yebo umntwana mbuya ngala sibona ngasakuhambi kahle kwentekani kumakoti ayi angathi manje okay nababona kulendlela yakho labakutesta ngakho ukuthi unabo yini lendalo na sebatakuthatha bakubuke ukuthi lapha kushoda le sebasuka ke bona bakwendela leso siwasho sabo babuka indalo mkhulu balungisela indalo mkhulu ukuthi hayi manje akhambi kahle la ikona lento le yaphila mkhulu so ubona bamentela leyo sihlahla leso siwasho sakhe yavuka likhaya lesesikhazi ungela kulisezi kunomntwana kethu naye kunaloku basisilungu hayi kuyalicisa likhaya yalicisa kakhulu yini isilumo mkhulu lesilumo ke naye lenzawuni yabo wathi bona ukuthi nguphi akayi kahle bese noma ngabamba kuyadzilita fika leso sikhathi kuyadzilita sekufuna thole lo muntu lo akwathi ke kwenta le mbita le atangithola abantu waphinza lokhu livukile likhaya Babule makhaya le i-podcast yakhona la ekhaya eSouth Africa embobelane maphethelo khona la ePinari bafowethu elibitulwa yi-MBSDH bafowethu yebantu labangaboni la ngiphethe umkhulu ngithembisile itolo ukuthi ngo-13 itolo bafowethu ngithembisile ukuthi namhlanje the-14 uDobamba gogo efonini yes umbambile gogo efonini uthi baby I love you so much waze washo I love you so much mkhulu wabi wathini mkhulu wathi happy Mother's Day Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day today. Ngusiyami
ngibonile mkhulu ukuthi yebo ujabulile man. Ngijabulile Yeah, ukhuluma uSiyami. Yamakwa kambi ngihlala naye ekhaya. uLankosi, uPheshina Nkosi, umntwana Nkosi, uNkosi uMdlamini, uMntangeni. Hawu bonkosi Ohlubi. Khona philani bantu babakethu. Nangibuka lo Hlubi lo, ngibona busibala bami banginakekela. Siyabonga. Awuthanke mkhulu sithi bafukule emakhaya le MBSDH. Yeah, i-podcast bafowethu ibantu bangaboni ngihlala sisho bafowethu ukuthi yey asondeleni bafowethu sibabone bafowethu sibasupporte sibanikele loluthando bafowethu sibuye futhi siphose sivivaneni bafowethu man noma kuyingubo imali anything bafowethu buyanisonzele nitekubo man babone bafowethu bayaphila njengathi sibanikele loluthando bafowethu. Today is Valentine's Day 14 February sithi vale Valentine's Day. Siyabonga. Danko.